morning. Kado kawe phanta pinike room ke cheterek ji videos nampak lang po jopi di hai ta pek kuri lablo kini lablo thap lablo lahayan ta jo sab thap lablo recipe ni ke room cheteri latanne dak hem hedi hengnu erlo matidi la singe cheterek po plo dak pen ke keceng pen kijut video nang lang dun thuna dah kado kawe thumta pini ke ada perang thoda big room setere ki pu jo ekdom ni lablo setere ko pulol hai hormunta ni lo jo kele trasu lo ekdom sonjalo selet mi ha ola hai chipon erno de la hai da pon erno pode kada almari lo perita en lablo sogosan lo pek kuri lablo bag long hai se thapet lo ladak ta thapelo dakta peri lo dakta thapelo sob se son room se hom ni thip thap lo jo hem hang no er lo mati di ngela pusi daksi stock bidu lo jo daksi bi er lo che ponang pong se lo sab ni nuet mat ekdom pomalo chiroi ponang non thela bala han hang elo thela bala bang po la hai piri che ponang ni jo kalang lo Ay, anda kichipon ng po sop kini lap ng po terek po nona daprang terek po pulo paling muka hek etlo ke kursing hai ta jo bi elo daksi ke lapu bai khali lo jo Allah muka ta khali lo sop khali lap lo la paling ekta dolang labang ke rong si pondet po dolang hai pon dolang lapu hai dolang ya good kita long oleh piri tadal orang nang elo daksi gas chubilo daksi jo farm motor chubilo jo kidang masih keco dak masih ki dak masih kecutun codang lo peri ke thapong selo kirim neng do piklang lo kirim ada pas besi pinju tu ramai ke cetera ke di lang elang ke lang cingju pong ke lang cingju ko pula bet ko bada cecok erlo nanti lang cingju ko pula tatang lablo jo
ke lang ta chinglu tang e je lo ke room ta jo rim lab lo non pini nang terek a room lo lalu dagma si ke chutun ke chodang dagma si ki I aja lo jo nang lang wa lang mi sen pulote comment box on nang lapun chalo kirim ki bita jo tamni ekta room ven mati di dagma si ki cho ki do ki I ki nilo jo Lami sen bete comment box song nang than tha kado ka ve tum ta jo teman la penting ni pin pen ni channel long Kimi lang pulote subscribe tha la pen like pitha comment pitha la pen share tha kan hon pen ka jin so pen ho de kado ka ve te pini blog sa video ke la ansi kan ton lo mo ko puthot chetong tunang ho de kado ka ve tum la ke ta bye bye